Menteri Ketenaga Kerjaan Kekia Ubah A.L Hek mentah kesingi ke arpo tarik unaila aja arpo ula Klur Mang Pisa kerpang na kebenta Pynbit Pynbiang ke Jingdonkam jong ke Byrnihat Phc ke Jingdonkam kerki ban kertiu kerdano sya ke CHC kumbala angnu dikipai ba kathan ya kini Ubah Hek kum Menteri Sorkar ula penpau ha ke jingkran ke jong u ha ke jinglet ban jurup ya kini ke PHC ban ti benya halor ke jingduna ba kini ke jaka sumar pang pai ba ke Jingdonkam la ke de ha ke jingbu ya ki machine ki bakat kum ke juk ke pementa ke jing penpo ni kinong terai na do ki doktor bat ki nurse nolor ki wei de ki Jingdonkam ula penpau ru ba on Mang Pisa kerpang syakani ke PHC na ka Bhah ka banyu pesan Klur tingkar jo ke Sorkar jela ya ka bala Mang Pynbit Pynbiang ki Jingdonkam ha ki jaka sumar pang pai ba ha ke jela hi brok wei khamtam ha ki khatwei tali ki district benda bar bagladan lupa ke fund dan ke benda ban upgrade ya kene ke existing PHC to CHC kemudian ban upgrade ya kene ke existing infrastructure ke pengindon dan ke benda sibuk kelong tang sunbed dan ke kuat menolong lo sibuk bed dan ke jaga ke biang nilalong ready ya kata dan ke Jingdonkam ban upgrade ya kene ki all the medical equipment ki Jingdonkam mentag facilities Jingdonkam mentag sibuk Jingdonkam ke labor room Jingdonkam kene ke dental chair Jingdonkam ke dental room Jingdonkam de kiwe de Jingdonkam ya kita lagi lala benda no dan kene ke fund ke bagladan mentah jadi ni terdapat ni IT yang rekam agar jing start jongi dia mana isu ke jongi ba isu tu ada rekam ban upgrade no ai kene pati ke bagi kuat benda no immediately sedang no yang kene ke upgradation jong kene ke existing dak bagi impact mai de koi pat ke building dak impact mai de koi pat ke building mesra ke simpor ini rei mentai ya kene ke existing ke bangingidan existing manpower kebetulan in upgrade no ke CSC manpower